Dobrodošli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jave svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Drage gledalke in dragi gledalci, naj vas danes pozdravimo s pozdravom, ki je še kako prisoten in značilen za slovenska tla in zelo prisoten na medžugorskih tleh. Hvaljen Jezus in Marija. Vekomaj amen. Dobrodošli spet v naši družbi. Marija je v enem od svojih sporočil, ki jih je dala v Medžugorju, rekla: Dovolite mojim angelom, da zapojejo v vašem srcu. Vabimo vas, da odprete srce temu vabilu in naj v tem našem druženju v vaših srcih zaigrajo najlepše angelske pesmi. Le kako igrajo te pesmi v srcu, ko veš, da boš kmalu zagledal Marijo? Kakšno je to pričakovanje in kaj prinaša s seboj? Kako je videti Marijo? Kako je biti videc? Toliko vprašanj, ki jih težko odgovorimo, odgovore pa morda še težje razumemo. Saj vemo, dokler nisi sam v tisti koži, težko razumeš. Ampak Bog nam je dal razum, vero in molitev. Z razumom lahko vse to premišljujemo. Molitev in vera pa nam prinašata milost, morda ne vedno razumeti, vsekakor pa sprejeti tudi nerazumljive stvari. Takšno milost vere je doživelo 6 otrok v Medžugorju leta 1981. Bog je dovolil, da so videli Marijo in s tem postali vidci in pričevalci za svet. V tej oddaji in naslednjih vam bomo predstavili vidce. Vabimo vas, da jih spoznamo najprej kot naše brate in sestre, potem pa še v vlogi njihovega poslanstva, ki jim ga je vsakemu posebej namenil Bog. Prva, ki vam jo želimo približati, je Mirjana, kajti ob njenih sporočilih razmišljamo in se učimo skozi vse leto. Ko se ji je prikazala Marija, je imela le 16 let. V mesecu marcu smo spet polni pričakovanj, kajti 18. marca bo Mirjana spet imela videnje, na katerega je čakala leto dni. Z njo in ostalimi vidci se je od samih začetkov srečeval naš gost, gospod Kornelij Vidmar. In od tistih časov ima zanimive spomine in tudi arhiv fotografij, posnetkov in intervjujev. Prav lepo ga pozdravljam v studiu. Lepo pozdravljeni, gospod Kornelij. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Že leto dni mineva, kar smo prvič predstavili v naši oddaji Vidce in Medžugorje. Naj spomnimo, da se je Marija prvič prikazala 6 otrokom v Medžugorju leta 1981. Zakaj prav tam in zakaj prav njim? No, nihče ni vprašal teh mladih ljudi,
ali si želijo teh prikazovanj, ali so jih sprejeli in z njim sprejeli tudi odgovornost in trpljenje. Marsikdo, tudi vidci sami, so se spraševali, zakaj jih je gospa izbrala. Nekoč pa je Ivanka vprašala gospo, ki je odgovorila, da ni treba vedno iskati najboljšega. Drugi vidci so rekli, da je bila to preprosto Božja volja in da je Bog dovolil gospej, da izbere, kogar želi, in izbrala jih je 6. Ko so vidci Marijo vprašali, zakaj je izbrala prav njih 6, je odgovorila, da zato, ker jih potrebuje prav take, kot so, in to je bilo vse v zvezi z njimi 6. Za kraj prikazovanj pa je odgovorila, da zato, ker je v tem kraju še našla živo vero. O tem obstaja simpatična prigoda s pokojnim patrom Slavkom. On je 1 leto poskušal sklicati sestanek z vsemi 6 vidci. Ko je enkrat prišel k Mirjani, je bil jezen in vprašala ga je, kaj ga je tako razjezilo. Odgovoril ji je, da če bi bil on Marija, ne bi nikoli, pa prav nikoli izbral njih. In da je prav ta različnost zanj znamenje, da je ona, Marija, resnično v Medžugorju. Kajti kaj takega lahko stoji samo ona. Izmed teh 6 vidcev pa bi lahko rekli, da je bila Mirjana tista, ki je izstopala med njimi. Zakaj? Na začetku je bila del njih samo v času poletnih počitnic, sicer pa je živela v Sarajevu. Tako da je bila mestno dekle in je bila tudi bolj razgledana kot vsi ostali. Kako pa to, da je bila v času počitnic prav v Medžugorju? Mirjana je imela v Medžugorju svoje sorodnike, strica in teto ter sestrični. K njim je prišla na počitnice, ki pa praktično niso bile v pravem smislu, kajti morali so zgodaj vstajati in delati na polju, kjer so imeli posejan tobak. Mladi v teh njenih letih doživljajo raznorazne počitniške avanture. Njena avantura pa je bila povsem drugačna kot njenih vrstnikov. Zanimivo je tudi to, da so se njeni odločitvi preživljati počitnice v Medžugorju čudili tudi njeni starši, ki so mislili, da bi raje šla na morje ali kakšen drug bolj počitniški kraj. Mirjana pa je vedno izbrala Medžugorje. No, edini minus, ki ga je Mirjana izpostavila, je bil, da je morala še ves mesec, ko se je vrnila v Sarajevo, skrivati svoje rumene prste od tobaka. No, jaz sem to nekoč v živo opazoval, kako so liste tobaka nabadali na veliko iglo in potem naprej na dolgo vrvico. Potem so več metrov dolge vrvice, na katerih so bili nasnuti listi tobaka, obešali pod kakšno streho ali skedenj in tako se je na prostem sušil tobak. Med tem delom so peli, se pogovarjali ali pa molili. Lahko bi rekli, da je bil to obredni dogodek, ki je na nek način povezoval celo družino. Ja, res, to je bila ena izmed velikih razlik med Mirjano in ostalimi vidci, kajti Mirjana je bila bolj mestno dekle, v Medžugorju pa je bilo življenje povsem drugačno. In zato je tudi zelo zanimivo, ko v njeni knjigi preberemo, da je sama sebi dejala, da je bila bolj razvajen otrok. In dolgo časa je bila namreč edinka, šele veliko kasneje se je pridružil njen bratec. V Medžugorju bi pa lahko rekli, da je bila Mirjana povsem spremenjena. Čeprav so sorodniki jo želeli pustiti, da bi zjutraj malo pospala in se jim kasneje pridružila, je sama vestno ostala, takrat kot ostali, in se jim vedno pridružila pri delu. Pa tudi pri hrani ni bila izbirčna, tako kot v Sarajevu, kot je tudi sama zapisala. In v Medžugorju je preživljala, kot ste rekli, vsako leto počitnice, več o njej pa si lahko pogledamo kar v prispevku, ki smo ga pripravili. V Sarajevu se je pred 57 leti, 18. marca 1965, rodilo dekle z imenom Mirjana. Pri svojih 16 letih je v Medžugorju skupaj s 5 otroki videla Marijo. Sama je zapisala:
Za razliko od ostalih sem odraščala v Sarajevu. Vse v mojem mestu, od prometnih ulic pa do visokih zgrad, je bilo popolnoma drugačno, od polj, prašnih cest in kamnitih hiš v Medžugorju. Vendar pa so bile razlike med tema dvema krajema še veliko večje in ne le fizične, temveč tudi kulturne. Medžugorje je bilo v glavnem poseljeno s Hrvati in ljudstvo v Medžugorju je ostalo zvesto svoji katoliški veri. Tudi v letu 1981, ko so morali tisti, ki so živeli v Medžugorju, prakticirati svojo vero na diskreten način, da ne bi privabili pozornosti tedanje oblasti. Prebivalci v Sarajevu pa so po drugi strani predstavljali mešanico vseh narodov, ki so naseljevali preostanek Jugoslavije. V Sarajevu, včasih imenovanem tudi Evropski Jeruzalem, z okoli 400 tisoč prebivalci, so živeli bosanski muslimani, okrog 45%, Srbi pravoslavni, okrog 30%, in nekaj Hrvatov katolikov, okrog 8%, in celo mala judovska skupnost. V tem času je prevladovala ideologija brezbožnega komunizma in zgodovinska razlikost Sarajeva je bila tudi zelo vidna v njegovi arhitekturi. Mirjana je imela v času svojega otroštva veliko prijateljev, različnih verstev in narodnosti. V Sarajevu je bilo, kot smo slišali, bolj malo katolikov. Ko je odraščala, je v Medžugorju želela preživljati počitnice. Čeprav tam sploh še ni bilo tekoče vode v hišah. Bivala je pri stricu in pri teti po mamini strani in Medžugorje je bil njen drugi dom. Stric Šimun in teta Slava sta z Mirjano ravnala kakor svojim lastnim otrokom. Imela sta tudi svoje 4 otroke, Mileno, Vesno, Vlada in Jeleno. Živeli so v Bijakovičih, zaselku ob vznožju hriba imenovanega Podbrdo. Tako kot vsi v Medžugorju so živeli skromno s pridelavo tobaka, grozdja in drugih poljskih dobrin. V tradicionalnih hercegovskih hišah so prevladovali kamniti zidovi in strehe strešniki oranžne barve. Šimun in Slava pa sta živela v modernejši hiši, ki je bila grajena iz opeke in ometa. Nikomur ni bilo jasno, kaj je Mirjani tako všeč v Medžugorju. Sama pa pravi, da jo je najbolj privračila preprostost ljudi, zato svojo družino ni odšla na dopust na obalo Jadranskega morja, ampak se je odločila, da bo ona svoje počitnice preživela v Medžugorju. Že v mladosti se je začela najprej lepa prijateljska zgodba med njo in fantom v Medžugorju, ki je kasneje postal njen mož. Takole pravi Mirjana. Nek fant je bil posebno skrben do mene, Marko. Bil je leto dni starejši od mene, imel je goste črne lase in oči barve turške kave. Markov stric po očetovi strani je bil poročen z mojo teto po materini strani, tako da sva vsa leta se pogosto videvala v hiši moje tete. Njegovi in moji starši so uživali v skupnem druženju in ko so prišli v Sarajevo k nam na obisk, je prišel tudi Marko z njimi. Moji spomini nanj so tako stari, kakor najbolj zgodni spomini na samo sebe. Marko je bil drugačen od ostalih fantov. Z njega je seval mir, bil je tih in nežen v svojem obstoju, kar sem občudovala, in vedno je imel nasmeh na obrazu. Njegovo dobroto sem pripisovala njegovi močni veri v Boga, nečemu, kar so mu njegovi starši vsadili praktično od rojstva. Ko sva postala najstnika, se je Markova privrženost razvila v nekaj podobnega romantični privlačnosti, ampak je bil preveč sramežljiv, da bi mi o tem karkoli povedal. Njegova čustva do mene so bila vidna vsem drugim. Vsakič, ko sem poleti prihajala v Medžugorje, je bil on vedno tam z izgovorom, da je obiskal mojo teto in strica. Moje prijateljice so me pogosto dražile na njegov račun, pa vendar, v Medžugorju ni bilo veliko priložnosti za druženje na takšen način. Ko sem bivala tam, sem naporno delala, tako kot vsi ostali. Večino dni smo se z mojima sorodnicama skupaj zbujale še pred zoro in nabirale tobak na polju, kasneje pa nizale liste tobaka za sušenje. Življenje se je povsem spremenilo Mirjani, ko je 24.6.1981 zagledala Marijo. Najprej skupaj z Ivanko, ko sta bila na sprehodu, nato pa še skupaj z ostalimi 5 vici,
Naslednji dan, 25.6. Mirjano so oblasti kmalu označile za zarotnico in voditeljico ostalih otrok, ter da je idejni vodja izmišljenih videnj, zato ker je bila edina iz Sarajeva. Vzeli so ji osebni dokument, jo odpeljali nazaj v Sarajevo in ji prepovedali vstop v Medžugorje in izhod iz države. Grozili so, da bodo njenemu očetu vzeli vizo in celotno družino postavili pod stalen nadzor. Mirjana je bila vržena iz gimnazije, ki jo je obiskovala, in oče jo je s strašanskimi napori uspel pisati le v srednjo šolo za problematične otroke. Mirjana sama pravi, da je bil to že božji načrt in priprava za prejem naloge, ki jo je kasneje izročila Marija. Naloga pa je molitev za tiste, ki niso spoznali božje ljubezni. Lahko bi rekli, da je Mirjanov pot vodila prav sredi njih na ta način, ko je bila vpisana v to šolo. Spraševali so jo njeni sošolci, kako uspe ostati nasmejana, ljubezniva in prijazna, kljub temu, da jo policija ves čas vodi na zaslišanja. In ta zaslišanja so bila med poukom ob katerikoli uri, ne glede na to, kje se je Mirjana nahajala. In Mirjana je dobila priložnost, da je tem otrokom, ki so prihajali iz težkih družinskih razmer, približala vero in Boga. Časopisi so bili takrat tudi polni nesramnih naslovov in vsebin uperjenih proti Mirjani. Želeli so jo prikazati kot neizobraženo dekle in zato so poskušali na vse načine, da bi preprečili zaključek njenega šolanja. Kljub pritiskom in s pomočjo učiteljice je uspela dokončati šolo in se kasneje vpisati na agronomsko fakulteto. A ko so tudi tukaj izvedeli, kdo je imela strašanske težave. Zato se je kasneje odločila, da bo študijom prekinila. Skupaj z Markom sta se preselila v Medžugorje in se 16. septembra 1987 poročila. V letu 1991 sta odpotovala na obisk svojo 9-mesečno hčerko Marijo k prijatelju v Italiji. In niso se mogli kmalu vrniti, kajti v Bosni in Hercegovini se je začela vojna. V Italiji se je pridružila tudi mama, očeta in brata pa so veliko kasneje uspeli rešiti iz obleganega Sarajeva in pripeljati s kombijem v Medžugorje. Mirjana s svojim možem in otrokoma, Marijo in Veroniko, živi v Podbrdu v Bijakovičih. Vsakodnevna prikazovanja je imela vse do Božiča 1982, ko ji je Marija zaupala 10. skrivnost in ji obljubila, da se ji bo do konca življenja prikazovala vsakega 18. marca. Od 2. avgusta 1987, vsakega 2. v mesecu, je Mirjana slišala Marijin glas in jo tudi videla. To prikazovanje je bilo dejansko molitev za tiste, ki še niso spoznali božje ljubezni. Videnja vsakega 2. v mesecu so se ji končala leta 2021. Sedaj vidi Marijo enkrat letno na svoj rojstni dan, 18. marca. Mirjana ima največkrat videnja pri Plavem križu v Medžugorju in sama pravi, s kakšno ljubeznijo gleda na vse romarje, ki vso noč pred videnjem prebedijo in skupaj z njo molijo, se pripravljajo in čakajo videnje ter sporočilo Marije, ki ga da po vitkini Mirjani. Gospod Kornelij, kolikokrat ste se srečali z Mirjano in kaj vam je od teh srečanj najbolj ostalo v spominu? No, z Mirjano sem se srečal kar nekajkrat. Spokojno gospo Majo sva jo tudi intervjuvala. Najraje pa sem šel k njej vsakega 18. marca, ko je imela videnje za svoj rojstni dan. Pa včasih tudi vsakega 2. v mesecu, dokler je še imela ta videnja. Najbolj mi je ostalo v spominu, ko sva s profesor dr. Laurentenom prišla do njene hiše, kjer je imel z njo dogovorjen obisk oziroma kot nek delovni pogovor. No, to je bilo v času, ko se je že preselila iz Sarajeva v Medžugorje. Ko sva bila na začetku dvorišča, sem v roke vzel kamero iz kovčka. Ko je zagledala kamero, se je kot ustrašila, jezno pogledala, stekla v hišo in zaloputnila vrata za seboj. Bila je prestrašena zaradi vseh novinarjev, ki so grdo in lažno pisali o njej. Potem sem se ji seveda opravičil in razložil, da nimam nobenih slabih namenov in da snemam za arhiv za Slovence. Kasneje, ko sem prihajal in snemal njena videnja, se mi je vsakokrat nasmehnila,
ko je v roki, torej v moji roki zagledala kamero. Mirjana je bila tudi prva od 2 deklet, ki sta kot prvi od vseh vidcev zagledali Marijo. Ja, res je. Torej, Mirjana in Ivanka sta se odpravili na sprehod na hrib, kjer sta se želeli malo odmakniti iz vasi, da bi kot mladi najstnici bili sami in pokomentirali določene stvari, za njih takrat seveda važne stvari. No, pa si kar poglejmo, kaj je Mirjana povedala v prispevku, ki smo ga pripravili. 24. lipanj 81. godine ostaće uvijek kao najvažniji dan u mome životu. Taj dan Sveti Ivan i u Međugorju je svetac koji se slavi, tako da se ništa ne radi i Ivanka i ja smo odlučili da izađemo van iz sela, da budemo malo same, da razgovaramo o stvarima koje su za nas izgledale jako važne, jer ja sam imala 16, a ona 15 godina. Šetali smo ispod brda, današnjeg brda Ukazanja, i u jednom momentu ona mi je rekla, ja mislim da je Gospa na brdu, samo tako. I ja sam vidjela ženu u sivoj, dugoj haljini sa bijelim velom kako drži dijete u naručju. Sve je bilo jako čudno jer na brdo nije niko išao, pogotovo ne sa bebom u naručju, jer nije bio put kao sada koji su hodočasnici svojim nogama napravili. Gospa se nasmiješila jednim predivnim majčinskim osmijehom i rekla, nemojte se bojati, nemojte imati straha od mene, tako rekla. Ja sam kraljica mira. Glas o videnjih se je hitro širil in pod hribom je bilo kaj hitro ogromno ljudi. Ali je Marija pustila tudi kakšno vidno znamenje, da se res prikazuje? Ja, kaj hitro so proti koncu prvega tedna že našteli približno 15.000 ljudi. Zanimivo je bilo slišati, kako so se takrat počutili vici, ki jim je bilo pravzaprav vseeno za vso to množico. Oni so vsak trenutek dneva razmišljali o tem, kdaj se jim bo zvečer prikazala Božja mati. Eno je bilo prav posebno vidno znamenje, o katerem je Mirjana spregovorila. Naj nam pove kar ona sama. Upitala sam je, ponesena tom svom ljepotom, da li ona nešto može učiniti da i drugi ljudi shvate da ja nju zaista vidim. Ona nije ništa odgovorila, a u momentu me je Vicka upitala koliko je sati. To mi je bilo čudno da me pita tako za vrijeme ukazanja koliko je sati. I vidjela sam da moj sat je skroz okrenut. I poslije ukazanja, kad smo se vratili doma, pošto vi znate da tada ne samo policija u uniformama, već i policija u civilu i sve odmah su saznali za taj sat i uzeli su ga. I odnijeli su ga Sajđiji i tražili su da se kaže da je to tako namješteno. Međutim, Sajđija je rekao da sat ne bi radio. Kad bi se tako okrenuo da ne bi radio, da je to nemoguće. I taj sat je bio bacan od zidove i sve, ali mu ništa nije bilo. Ostao je kako ga je, ja kažem, Gospa okrenula. Kao jedan mali znak da mi zaista nešto vidi. Ja, res škoda, da te ure, ki jo Mirjana predstavi v prispevku, ne moremo videti. Imam pa še eno vprašanje. Kako so videnja vplivala na Mirjanino življenje, glede na to, da je imela takrat komaj 16 let? Za Mirjano je bilo še posebej težko, zato ker so jo poslali nazaj v Sarajevo. Bila je pod stalnim policijskim nadzorom, vsa njena družina pod kontrolo in razglašena je bila kot neko voditeljico vicev. Grozili so tudi njenemu očetu z odvzemom potnega lista. No, njen oče je bil rentgenski inženir, ki je nekaj časa delal v Nemčiji. V tistem času je pa celo šel v Libijo in tam podučeval druge te rentgenske inženirje, kako se dela pač z temi aparati. In ta diagnostika, jaz poznam, ker sem pač delal v bolnici, je zelo široka stvar in je imel kar nekaj dela. In takrat so jo prav res zastrašili, da mu bojo to onemogočili. No, njena videnja so potekala pri njej doma. Istočasno, kot so ostali vici imeli videnja v Medžugorju.
Nje je bilo iz strani oblasti nekaj časa tudi prepovedano iti v Medžugorje. Bila je prva od vseh vicev, ki so se ji redna vsakodnevna videnja končala že zelo zgodaj, in sicer 25. decembra leta 1982. Tistega dne, na božični dan, ji je Marija zaupala 10. skrivnost in ji dala poseben pergament z 10 skrivnostmi. Omenili ste en zanimiv predmet, ki je povezan z Mirjano, pergament. Kakšen pergament je to? Ga lahko primemo, lahko vidimo, kaj je napisano na njem in zakaj je ta pergament pomemben? No, ta list, tako imenovani pergament, je po pripovedovanju Mirjane velik približno kot format A4 papirja. Mirjana razlaga, da je zelo čuden občutek ga je držati v roki. Je snov in ni snov. Na njem so zapisane skrivnosti, ki se bodo v bližnji bodočnosti zgodile v svetu. Zaenkrat nihče drug ne more brati z njega. Skrivnosti vidi samo Mirjana. Lahko pa jih bo prebral pater Peter Ljubičič, ko bo prišel čas za to. Njega je Mirjana posebej izbrala, da jih bo razodel mestu Medžugorju in svetu. No, strokovno bi temu rekli, kot tudi fra Peter reče, urbi et orbi. Če na primer iščete po internetu z besedami 10 secrets ali dječji segreti, boste tam našli poplavo podatkov in razlag, da si niti misliti ne morete koliko. Vitkinja Vicka mi je enkrat komentirala: skrivnosti so skrivnosti in nihče od vas ne pozna njihove vsebine. Vemo samo to, kar so vidci javno povedali. Skrivnost je 10, tretja skrivnost bo veliki znak, ki bo postavljen na mestu prvih prikazovanj, in 7. skrivnost bo omiljena, ker je to od Marije izprosila vitkinja Mirjana z molitvijo, postom, odrekanjem in pokoro. To se ji je dogajalo še, ko je bila v Sarajevu. Pri tem ji je pomagalo, pri teh molitvah ji je pomagalo še veliko drugih ljudi. Vse ostalo pa so seveda čista ugibanja in zavajanja. Ali po vseh teh letih nihče ni pobrskal po Mirjaninih stvareh in iz radovednosti poiskal pergamenta, da bi lahko videl in prebral, kaj je napisano na njem? No, Mirjana je pripovedovala, da je enkrat pokazala ta list eni njeni prijateljici, ki ga je sicer pogledala, vendar je na njemu prebrala neko božjo pesem v stilu molitve. No, Mirjana sama pa je o pergamentu povedala sledeče: previdno sem ga odvila in našla vseh 10 skrivnosti, zapisani s preprostim in elegantnim rokopisom. Na pergamentu ni bilo okraskov ali ilustracij. Vsaka skrivnost je opisana s preprostimi in jasnimi besedami, podobnimi tistim, ki mi jih je prvotno razložila gospa. Skrivnosti niso oštevilčene, ampak so zapisane po vrsti, ena za drugo. S prvo skrivnostjo zgoraj in 10. spodaj, ter vključujejo tudi datume prihodnjih dogodkov, pove Mirjana. Mirjana pa se je na poseben način povezala tudi s papežem Janezom Pavlom II. Kako? No, Mirjana je povedala takole: to je bilo srečanje, ki ga ne bom nikoli pozabila v svojem življenju. V cerkev svetega Petra sem šla z italijanskim duhovnikom in drugimi romarji in naš papež, sveti papež, je šel mimo nas in nas blagoslovil, tudi mene. Ko je že odhajal, ga je tisti duhovnik poklical nazaj in mu rekel: sveti oče, to je Mirjana iz Medžugorja. Vrnil se je nazaj in me ponovno dal svoj blagoslov. Kasneje popoldan smo prejeli pismo s povabilom, da se naslednji dan odpravimo v Castel Gandolfo. Naslednje jutro sva se srečala. Bila sva sama in med drugim mi je papež rekel: če ne bi bil papež, bi že prišel v Medžugorje in tam spovedoval. Vse vem, vse spremljam. Zaščitite Medžugorje, ker je upanje za cel svet.
in prosim romarje, naj molijo za moje namene. In ko je papež umrl, je prišel v Medžugorje papežev prijatelj, ki je želel ostati neimenovan. Prinesel je papeževe čevlje in mi rekel: papež je imel veliko željo, da bi prišel v Medžugorje. V šali sem mu rekel: če ne boš šel, bom jaz obul tvoje čevlje, tako da boš na simboličen način ti hodil po tisti deželi, ki jo imaš tako rad. Zato sem moral izpolniti obljubo, nosil sem papeževe čevlje. Za zaključek pa, kje je Mirjana sedaj in kaj Mirjana pravi, kako je biti videc? Ja, sama je rekla: ne vem, kako je biti nekaj drugega. Že več kot 40 let živim s tem in ne vem, kako je drugače. Je zagotovo velika odgovornost in velika božja ljubezen. Ampak jaz vedno govorim vsem svojim sovaščanom in romarjem, da smo vsi mi poklicani, da bi bili priče. Vsi smo poklicani na nek način, da bi bili vidci. Vsi ljudje, ki prihajajo v Medžugorje, iščejo Marijo in po njej seveda Jezusa. Najprej pa jo iščejo v ljudeh, ki jih srečajo. Svetega Klementa Aleksandrijskega so vprašali, kaj bi storil, da bi nekoga pridobil za Kristusa. Odgovoril jim je: pripeljal bi ga v svojo družino in mu dovolil, da leto dni stanuje v moji hiši. Tako je tudi z Medžugorjem. Če pogledamo, da vsakega romarja prevzame, da se počuti kot doma. Cilj pa je, da ta občutek miru in povezanosti z Bogom prinese domov v svoj kraj. Hvala, gospod Kornelij, za vse zanimive prispevke, ki ste jih podelili z nami, in nasvidenje do prihodnjič. Hvala tudi vam, nasvidenje. Nasvidenje.
Dobro leto dni smo premišljevali ob sporočilih, ki jih je prejela Mirjana Dragičevič Soldo. In po letu dni se zopet bliža datum 18. marec. Mirjana verjetno že nestrpno pričakuje Marijin prihod in se nanj pripravlja, kajti leto dni Mirjana ni videla Marije. Lansko leto so se ji prenehala videnja, ki jih je imela vsakega drugega v mesecu. Pred letom dni smo prav tako čakali, kaj nam bo Marija sporočila po Mirjani 18. marca. Spomnimo se sporočila in ga preberimo. Dragi otroci, materinsko vas kličem, da se vrnete k radosti in resnici Evangelija, da se vrnete k ljubezni mojega sina, ker on vas čaka z razširjenimi rokami, da vse, kar delate v življenju, delate z mojim sinom, z ljubeznijo, da bi bilo blagoslovljeno, da bi bila vaša duhovnost notranja, ne samo zunanja. Samo na ta način boste ponižni, velikodušni, napolnjeni z ljubeznijo in radostni. Moje materinsko srce pa se bo radovalo z vami. Hvala vam. Sedaj, po letu dni, ko beremo to sporočilo, sigurno nas na drugačen način tudi nagovarja in poslušamo, kaj nam Marija sporoča. O tem bomo povprašali tudi našega gosta, gospoda Primoža Krečiča, ki ga prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Dober dan. Ravno kar smo prebrali sporočilo, ki je ga Marija dala Mirjani Dragičevič Soldo lansko leto, 18. marca leta 2021. Sedaj po letu dni lahko nekako še na drugačen način morda beremo to sporočilo, pa me zanima, katera misel nas še posebej nagovarja in zakaj. No, sredi pandemije, ko je tudi Medžugorje okusilo breme koronavirusa, je Mirjana dobila letno sporočilo, se pravi 18. marca 2021. In to sporočilo je polno tolažbe in spodbude. Mirjana je bila v krogu svojih domačih, zunaj so jih spremljali Poljaki, Ukrajinci, ki so v teh dneh še posebej v naših srcih, in pa tudi Romari od drugod. Mnogi so pričakovali, da bo ta datum odločilen in da bo Marija začela z razodevanjem skrivnosti. Toda to se ni zgodilo. Vsekakor čas ni bil zrel in človeštvo še ni pokazalo tiste potrebe po spreobrnenju in po Bogu. Očitno bo potreben še dolgi boj in mnoge preizkušnje. Marsikdaj smo podobni majhnim otrokom, ki se nočejo poslušati, ki se nočejo spreobrniti. In zato je Marija povabila vidce, da se vrnejo k veselju in k resnici Evangelija. Zanimivo je, da je to tudi naslov apostolske spodbude papeža Frančiška, ki je zapisal: veselje Evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečujejo z Jezusom. Tistih ljudi, ki dovolijo, da jih reši greha, da jih reši žalosti, notranje praznine in osamljenosti. Z Jezusom se vedno rojeva in oživlja veselje. In zato papež vabi krščanske vernike, da bi stopili na novo pot evangeljskega oznanjevanja, ki bo zaznamovano s takim veseljem. In k temu še dodaja, da želi s tem pokazati pot cerkve v prihodnjih letih. No, če se vrnemo k Marijinemu sporočilu Mirjani, nas tam vabi, da se vrnemo k izviru. In ta izvir je Jezusova ljubezen. Marija pravi, da nas on čaka z odprtimi rokami in nas je pripravljen vedno sprejeti. In v tem vidim tudi temeljno stvarnost krščanskega življenja, da nas Božji sin vedno pričakuje, zmeraj nas spremlja, zmeraj nas sprejema, tudi zadnjega izgubljenega sina in zadnjo izgubljeno hčerko. Ko smo v težavah in ko nastopijo globine, nas pričaka z odprtimi rokami. In na to kažejo tudi odprte roke Jezusa na križu. Vedno je odprt in pripravljen za sprejet vsakega človeka. Meni je zelo zanimiv napotek, da naj bo naša duhovnost notranja, ne samo zunanja. Kako naj se trudimo za notranjo duhovnost? Ja, to je zanimivo razmišljanje Marije. Marija nas vabi, da bi živeli
globoko z Jezusom in njegovo ljubeznijo. In tukaj mora biti ta naša povezava zunanja in notranja. Ne samo zunanja, ne samo pripadnost tako nasplošno, ampak da je iz odnosa, da se celovito izročimo in prepustimo Jezusu, da je dejansko to postane naše življenje, da ne moremo biti brez njega, da mislimo skozi njega, da govorimo skozi njega. In tako se rodi potrpežljivost, ponižnost, velikodušnost, te značilnosti, ki so tako temelj naše krščanske duhovnosti. In tukaj se Marija veseli vsakega duhovnega napredka pri posameznikih in skupnostih. Ta se rojeva v Božji besedi. Ko poslušamo evangelij, si v njem očistimo naše poglede in naše odnose. Gospod vedno prinaša dobro in spodbudno novico. Pokaže nam, da je z nami, da nas ima rad in želi, da bi tudi mi z njim zaživeli svojo duhovno zrelost. In Marija zaključi sporočilo s toplino njenega materinskega srca, da nas tudi ona vse obdaja in varuje. Tudi čas virusa in preizkušnje ne morejo zasenčiti te varnosti. Obenem pa tukaj odkriva dejstvo, da se nam je to zgodilo, ker smo šli proč od Boga, ker smo zavrli verovan, ker nismo iskali rešitve z njim, ampak mimo njega. On nas je odrešil, on nas ima rad in nas sprejema v svoj objem in svoje naročje. Zato se moramo vrniti k njemu. In to je spreobrnenje. In Marija tudi jasno pove, da smo vsi Jezusovi bratje in sestre. In samo v njem lahko najdemo to uresničitev. Potem bomo prišli do resnice in do veselja, prišli bomo do svobode in ustvarjalnosti. Vrniti se moramo k čistemu srcu, ki vse to sprejema in zaupa Jezusu. Tako bomo osvobojeni in bomo odprti za pot v večno življenje. Gotovo, da je zato potrebna previdnost, budnost, da se ne pustimo ujeti hudiču, ki nas želi s svojimi spletkami odvrniti od vsega tega. Marija nas kliče, da se spreobrnemo torej k Jezusovi ljubezni. In bolj, ko bomo izročeni Jezusu po Mariji, več veselja bo v nas in bolj mirno bomo postavili trdne odločitve za naše življenje. Marino srce se bo tako veselilo z nami in nas bo blagoslavljalo. Okrepilo bo naše napore in dalo moč našim odločitvam. Vsak izmed vicev pa je prejel tudi eno nalogo. Katero nalogo je prejela Mirjana in v čem se razlikujejo videnja, ki jih je imela Mirjana vsakega drugega v mesecu in tista, ki jih ima za rojstni dan? Ja, Mirjana je imela dve vrsti videnj, tako kot ste že omenili. O teh, ki jih je imela na svoj rojstni dan, smo že govorili in mislim, da so usmerjena bolj proti razodetju skrivnosti. No, 2. avgusta 1987 je Mirjana slišala Marin glas. Kasneje jo tudi videla. In takrat so bila ta napovedana. Takrat sta z Marijo skupaj molili za vse tiste, ki še niso poznali Božje ljubezni. Naloga Mirjane ni, da govori o skrivnostih, čeprav jih bo Marija posredovala po njej. Njena naloga je predvsem, da moli za tiste, ki ne poznajo Božje ljubezni. Nekako velja za izročitev tega poslanstva sporočilo 2. avgusta 1987. Mirjana pravi, da je bila tisti dan sama doma v Sarajevu. Okrog 16. ure je začutila Marino prisotnost. Pokleknila je v njeni sobi in Marija se ji je prikazala. Bila je presenečena. Povedala ji je, da je njeno poslanstvo, da moli za tiste, ki še ne verujejo, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Kdo pa so ljudje, ki ne poznajo Božje ljubezni? Ja, to je zelo kompleksno vprašanje. Se pravi, predvsem Marija ne uporablja besede ateisti, ne uporablja besede neverniki. Pristopa na en tak način, ki je res, lahko rečemo, materinski. In tukaj jaz vidim pristop, ki je fantastičen, še posebej, ki je skladen z učenjem
tega našega papeža Frančiška. To so ljudje, ki ne čutijo cerkve za svojo hišo in Boga za svojega očeta. Zato Marija pravi, da naj jih ne imenujejo neverniki, ker bi jih s tem že sodili. Imeti jih morajo za svoje brate in svoje sestre. In ta svežina je res povezana s prizadevanji, ki so v današnji cerkvi, da bi vsakega začutili kot tistega, ki je naravnan na Jezusa. In zato je Mirjani bilo povsem jasno, da so tudi njene bolečine in njena trpljenja del še večjega Božjega načrta. In to je čudovito opisala v tej svoji knjigi o srcu, ki bo zmagalo. No in to poslanstvo Mirjane se razširja med apostole kraljice miru, kot ti večkrat Marija rekla, in naročila, da bi jo spremljali pri njenem poslanstvu z odprtim srcem in polnim zaupanjem. Apostoli kraljice miru so tisti, ki živijo sporočila, ki jih je dala Marija Mirjani. Da bi lahko uresničili ta sporočila, seveda morajo živeti tudi tako, predvsem se morajo tudi postiti in moliti, kajti njihovo poslanstvo je dar Božjega usmiljenja po Mariji za današnji čas. In Marija tudi pravi, da ta poklicanost mora postati njihova temeljna življenjska usmeritev. Marija je rekla, z materinskim srcem vas prosim, otroci moji, a vas tudi opominjam, da vam bo na prvem mestu skrb za tiste, ki niso poznali mojega sina. Ne dovolite, da bi ga tisti, ki gledajo vas in vaše življenje, ne želeli spoznati. Zato prosite Svetega Duha, da bo moj sin odtisnjen v vas. Prosite, da bi mogli biti apostoli božanske luči v tem času tame. In Marija pravi, da je to čas velike preizkušnje. In z rožnim vencem v roki in z ljubeznijo v srcu lahko gredo in bodo šli za njo. In ona jih bo vodila k vstajenju njenega sina. Zato je ta naloga in povezanost Marije oziroma Mirjane in apostolov kraljice miru zelo pomembno, da oznanjajo, kako jih je spremenilo srečanje z Božjo ljubeznijo. Pa tudi zmagoslavje Marinega brezmadežnega srca, se pravi ta njena ljubezen, ta njena skrb, njeno usmiljenje za današnjega človeka. In zato je osnova gotovo molitev. In potem post, da skupaj molijo za te ljudi, ki še niso spoznali Božje ljubezni. In to je tudi ena pot obnove cerkve. Apostoli pomagajo pri obnovi cerkve. Odkrivajo znamenja časov. Apostoli so pričevalci Božje ljubezni. Pa tudi odkrivajo nakane zla, da povezujejo vse dobro in da delajo ljudi budne. In Marija pravi, dopustite neprestano delo Svetega Duha, da deluje v vas. Bodite čisti moji otroci. In tukaj pokaže, da je duhovnost nekaj lepega. Vse, kar je duhovno, je živo, je lepo. In lahko rečemo, da so ti apostoli kraljice miru tudi apostoli lepote, apostoli odrešenja v današnjem času. In Jezus prihaja k njim in lomi kruh z njimi, da bi jim prenesel svoje vstajenje in odrešenje. Nekateri pravi, in to Marija zelo stvarna, otroci, tudi moji otroci so pozabili na to ljubezen. Zato naj bi apostoli kraljice miru še bolj molili, še bolj pričevali za to ljubezen. In da bi se njihov duh poistovetil z Božjim. Tukaj je ta drugačnost, bi lahko rekli, teh apostolov, da utripajo z Marijinim srcem, z Jezusovim in Marijinim srcem. In to je tista pot, ki jo je že Montfortski pokazal in še na poseben način se je razkrila prav v Medjugorju. In to pot je živel tudi Janez Pavel II s svojim znanim geslom Totus tuus vis tvoj. No, še nekaj bi rad poudaril, da je Marija v svojih sporočilih zelo stvarna in pokaže tukaj še tiste, ki zavestno zavračajo Jezusovo in njeno ljubezen.
Jezus pozna te nasprotnike, da v njih ni ljubezni. In zato opozarja Marija, da je pogubljenje stvarna zadeva. Kaže na to, da smo usmerjeni v večnost, prav gotovo, ampak kaže tudi na to, da smo odgovorni za to našo pot. In zato apostoli kraljice miru morajo pomagati ljudem, da se ne bi pogubili, da jih opozarjajo, da so na napačni poti, da se borijo proti ljubezni. In da so med temi tudi nekateri, ki so bili kristjani, celo duhovniki, ki se ne odprejo, ki imajo samo to zunanjo pobožnost, zunanjo vero, ne pa te notranje naravnanosti na Božjo ljubezen. In jo tudi nočejo spoznati in sprejeti. To je velika naloga prav v današnjem času, ko je prav pogled na presežnost in na večnost tako zatemnjen. Vendar Marija ni nikoli črnogleda. Razkriva potegavščine hudobnega duha, vendar se vedno usmerja v Jezusovo žrtev na križu, ki se obnavlja na vseh oltarjih sveta. In zato tudi apostoli kraljice miru živijo poleg posta in molitve iz svete Evharistije. Tako je ob neki priložnosti tudi Mirjana rekla, ko so jo spraševali, kako je biti videc. Je rekla, naš šest je Marija izbrala, da skozi nas prenese svoja sporočila, a vas je izbrala, da postanete apostoli teh sporočil. Ja, prav zato, da bi to konkretno živeli v svetu, v katerem živijo. In da bi bilo to njihovo poslanstvo, prav pričevanje. Ker teh šest vidcev je samo šest vidcev, ki prenašajo Marijina sporočila, ki jih tudi sami živijo. Ampak to življenje se še posebej potem širi prav po apostolih kraljice miru, ki skupaj z vidci molijo in prosijo za to, da bi ljudje spoznali njenega sina, da bi spoznali Božjo ljubezen, da bi se odvrnili od tega zavračanja Božje ljubezni in sprejeli Jezusovo odrešenje kot temelj za svoje življenje. Kajti brez Jezusa se ne moremo rešiti. Samo odrešenje je velika zabloda hudobnega duha. In zato je zdravilo, ki ga daje Bog, ki je to žrtev njegovega sina, in Marija pričuje za to. In ta žrtev je tudi poslanstvo apostolov kraljice miru. V Jezusovem daru, očetu in njegovem usmiljenju do grešnega sveta je to zadnja rešitev, zadnjo sidro rešitve. In kdor zavrne ta dar, se prepusti sodbi in pogubljenju. In zato še posebej Marija pravi, ne bodite trdovratni, ne stopajte s poti, po kateri vas vodim, ne drvite v pogubo, naj vas post in molitev okrepita, da boste mogli živeti tako, kot to želi nebeški Oče. Da boste moji apostoli vere in ljubezni in da bo vaše življenje blagoslavljalo tiste, ki jih srečujete. Da boste eno z nebeškim Očetom in mojim sinom in da boste ta svet naredili tak, kot želi Jezus Kristus. V pripravi pa imamo tudi nekaj posebnega. Ja, prav v teh časih, ki lahko rečemo, ki ga imenujemo sveti čas, to je med rojstnim dnevom Mirjane, ko bo imela videnje in dobila sporočilo, in med Marijinim praznikom, praznik Gospodovega uznanjenja, bomo pripravili duhovne vaje o Mariji, o njeni veri, o njeni materinski vlogi v cerkvi, ki bodo nekako spodbudile tudi našo pripadnost Mariji in pa tudi nekako približale dogajanje v Medžugorju nam samim, še posebej s Kano Galilejsko in tisto Marijino naročilo, tistim naročilom, kar vam reče, storite. Lepo vabljeni, vas bomo obvestili tudi o tem. Hvala, gospod Primož Krečič, za današnji pogovor in vse misli in do nasvidenja prihodnjič. Vse najboljše. Hvala in nasvidenje.
Golgota, Golgota, Golgota. Pod križem tvojim sem zdaj, daleč od sveta in zla. Ublažiš mojo bol in brišeš moj greh, ko gledam te v suzah. Niso te pribili žablji, ampak moj greh. Niso ranili ljudje te, ampak moj greh. Ni prebilo koplje te, ampak moj greh. Čeprav je nekoč to bilo, nisi vedel takrat že za me. Niso te pribili žablji, ampak moj greh. Niso ranili ljudje te, ampak moj greh. Ni prebilo koplje te, ampak moj greh. Čeprav je nekoč to bilo, nisi vedel takrat že za me. Golgota, Golgota, gledam te, Jezus moj zdaj, krvave si v ranah visiš. Ljubezen globoka te je križala, da vezim se k me osvobodiš. Niso te pribili žablji, ampak moj greh. Niso ranili ljudje te, ampak moj greh. Ni prebilo koplje te, ampak moj greh. Čeprav je nekoč to bilo, nisi vedel takrat že za me. Niso te pribili žablji, ampak moj greh. Niso ranili ljudje te, ampak moj greh. Ni prebilo koplje te, ampak moj greh. Čeprav je nekoč to bilo, nisi vedel takrat že za me. Pater Peter Ljubičić se je rodil v Hercegovini, v vasi Prisoj, 22. oktobra leta 1946. Že takoj 6. dan po rojstvu so ga v bližnjem kraju Podhum krstili. Njegova starša sta sklenila zakrament svetega zakona na praznik svečnice leta 1941. Ker mama patra Petra dolgo ni mogla zanositi, se je zaobljubila Bogu, da mu bo posvetila vse otroke, ki jih Bog podaril. Gospod je bogato nagradil njene molitve in potrpljenje in ji podaril kar 10 otrok. Zanimivo je, da je pater Peter že od malih nog želel biti duhovnik in to frančiškan. Nikoli ni razmišljal, da bi postal kaj drugega. Takoj, ko je končal osnovno šolo, je šel k svojemu župniku, patru Vladi Vlašiču, ki mu je bil za vzor.
Petar je bil odličen učenec, gimnazijo je obiskoval v Zadru, Splitu in Dubrovniku, študiral pa je v Sarajevu in v Nemčiji. V Königsteinu je prejel mašniško posvečenje leta 1972. Svetu je postal najbolj znan po svoji nalogi, ki jo je prejel preko vitkinje Mirjane Dragičević-Soldo. Izbrala ga je, da bo on tisti, ki bo svetu razodel skrivnosti, ko pride čas za to. Z njim smo se pogovarjali tudi mi. Prisluhnimo, kaj nam je povedal. Dober dan, dragi gledalci. Mi smo tukaj v Vitini, kjer je z nami pater Peter Ljubičić, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli u našoj emisiji Glas Međugorje i postavit ćemo nekoliko pitanja za naše gledatelje. Mi smo u našoj emisiji sa doktorom gospodinom Primožem Krečićem, koji je isto svećenik, govorili, razmatrali poruke koje je dobila Mirjana svakog drugog u mjesecu i što nam Marija poručuje preko tih poruka. Pa smo tako čitajući i razmatrajući i čuli kako je Mirjana odabrala vas da ćete vi prenijeti te tajne. I sada mene samo zanima kako ste se vi u tom trenutku osjećali, kako ste to prihvatili? Najprije nešto o samim ukazanjima. Dakle, Gospina ukazanja su veliki dar, velika milost. Ne samo za nas ovdje u Međugorju, u blizini, nego manje više za sve ljude. Gospa kao majka došla je k nama da nas upozori na neke stvari, da nas opomene, da nam pomogne kako bismo trebali živjeti danas Evanđelje Kristovo. Kako bi se oduševili za Isusa Krista. Ona je majka mira, tako se predstavila. I mi znamo da je mir jedna od najvećih vrednota koji netko može imati i posjedovati. Može netko sve imati, sve blagoga svijeta, sva uživanja. Može si priuštiti sve što želi. Ako nema mira, on priznaje da nije zadovoljan, da nije sretan. Tek kad čovjek ima mir u duši, u srcu, onda može biti radostan, onda može biti sretan i to može dijeliti s drugima. Na to smo pozvani. Dakle, u svim ukazanjima Gospa je davala određene tajne vidiocima. U Međugorju je Gospa dala, odnosno da će 10 tajni svim vidiocima. Svako će primiti po 10 tajni. To su isti događaj, ista zbivanja. Ne znamo kad će se dogoditi i što će biti, ali kad dođe vrijeme za to 10 dana prije znaćemo, to jest Mirjana će dati svećeniku onu pergamenu na kojoj su sve tajne. I onda 10 dana prije moći će pročitati koja je tajna prva. Gdje će se ona događati, koliko će trajati i što će sve biti. Za 7 ovih dana će trebati postiti molite. A 3 dana prije same tajne moće se reći urbi et orbi, što se događa, gdje i kako. Dakle, to je općenito što se kaže u tajnom. Što tiče toga, kad sam čuo ja već u onoj prvoj godini, kad je Mirjana imala samo 1,5 dana ukazanja, meni su rekli, drugi, znaš da je te Mirjana izabrala za tajnu. Čuo sam nešto da mi ona rekla, eto, kaže, znaš da ćeš, kad dođe za to vrijeme, objaviti tajnu. Ok, to je bilo za mene ko pomalo iznenađenje, nisam to nikako očekivao, iako ja, eto, mislim, znam, volim Gospu i tu kaznu sam prihvatio od prvoga dana i nikad nisam posumnjao još je li Gospa tu ili nije. Kao što mnogi imaju sumnji i poteškoća to prihvatiti. Kad gledam tolika obraćenja, tolike čudesne znakove, onda zbilja ne mogu, a da ne priznam da je tu Bog na djelu. Čuo sam od toliko hodočasnika, hodočasnica, kako kažu, Međugorje mene spasilo. Našao sam mir koji sam čitava života tražio. Nisam mogao oprostiti, nisam znao moliti, a ovdje sam to naučio. I zato na neki način veže me nešto s Međugorjem. Ono je poput magneta.
a magnet ima svojstvo u sebi da privlači, da pomaže. Kad netko kaže da ne može bez Međugorja zamisliti svoj molitveni život ili uopće život svoje obitelji, onda to ipak ima svoju težinu. Zato smo Bogu zahvalni evo što je Gospa s nama već više od 40 godina i mjeseci i 10 dana. To je u danima 14.650 dana, kako se ukazuje. To su zaista milosni dani. To su dani obraćene pokore, to su dani našega duhovnog čišćenja, a isto tako to su dani i naše odluke za Boga. Pozvani smo odlučiti se za Boga, za Isusa i slijediti ga njegovu putu. A slijediti ga možemo ako stvarno otkrijemo volju Božju. A volja Božja je evo da mi postojimo i da dopustimo Bogu da on ostvari onaj plan koji ima s nama. Taj plan je Boga upoznati, zavoliti, služiti mu i doći u raj. Ali ne samo da mi to znamo, nego da pomognemo i drugima da Boga upoznaju, da mu služe, da vjeruju u njega, da ga ljube i da zajedno s nama dođu u raj. To je onaj plan koji bi trebali zapravo ostvarivati. Sada je onako teško vrijeme iza nas što se tiče i korone, pa su se ljudi uplašili. I onako kad pričamo o tajnama, onda ljudi pitaju pa kakve su te tajne, pa jesi li to sada događa jer je ovako vrijeme došlo i moramo li početi se već pripremati za to da će se nešto dogoditi. I ljudi su u nekom grču, u nekom strahu. I jednom zgodom je onako, to smo isto pričali o tome, da je jedan mladić bio koji pitao Mirjanu i nije prestao pitati kakve su te tajne. I ona je rekla, tajne su tajne, o tajnama se ne govori ako su tajne. I onda joj bilo dosta pa je rekla, eto, pa ako ti sutra umriješ, što tebi znači da ja sad tebi kažem kakve su tajne? I taj je mladić počeo trčati jer je on mislio da ona zna kako će on umrijeti. I onda je ona počela trčati za njim pa kaže, pa nisam ja rekla da ćeš ti umrijeti, nego da je to nebitno. I sad, kako ljudima poručiti da se nekako liše ovog straha, da vjeruju u Boga i da budu stvarno apostoli, jer mi smo čitali u porukama kako Marija kaže da za taj novi plan, za možda i novi svijet koji dolazi, treba nas. Znači mi nismo onako nebitni, nego kaže da treba nas, da ćemo zajedno biti rijeka. Kako da postanemo ta rijeka, kako da to živimo, kako da nekako prestanemo biti u tom grču, u tom strahu ovog što se sada događa? Dakle, normalno je da je stanje danas u svijetu jako teško, krizno, kaotično i zbilja katastrofalno. Slušamo i kako svijet zahvaćaju katastrofe, upozorenja. Ja to držim da je upozorenja opomena nama. Kad god nešto očekujemo, to će biti za nas iznenada. Recimo, kada počnu tajne, bit će to uvijek iznenada. Jer ne znamo tajne, sama riječ kaže to, ali i sav drugi dolazak. On je rekao, dolazim uskoro, ali uskoro traje već 2000 godina, još nije, ali skoro. Ali to znači, kad god to bude, bit će za nas iznenada. Da je samo jedno važno, da budemo spremni, da budemo pripravni. A kad je čovjek spreman i pripravan, da nije bitno kada se to dogoditi. Ujutro, navečer, u podne, u pola noći, to je sasvim svejedno. Dakle, nema razloga strahu. Strah je onaj koji se ne priprema, koji ne računa s nečim, koji nema vjere. Jer vjera istinska, prava i ljubav odgoni strah. Nemamo razloga biti u strahu. Ako nam Bog pokazuje svoju ljubav po ovim ukazanjima, evo već tolike godine, onda je samo s naše strane odgovor da mi otvorimo sa srca primove poruke. Da molimo srca, kao što Gospa kaže. Ne iz navike, ne iz običaja. Da molimo zdušno, predano, postojano, ponizno, pobožno.
da molimo kako će Bog slišiti našu molitvu. A Isus kaže, tražite najprije kraljevstvo Božje. Evo, tko traži kraljevstvo Božje, volju Božju, tko riječ Božju čita, on se nema čega bojati. On može biti siguran u svoje spasenje. Što je Gospod samo jednom rekla, svaka obitelj treba, ne samo treba, nego mora moliti obiteljsku molitvu, čitati Sveto pismo, ići na svetu misu. To su 3 stvari koje uvijek stavljam hodočasnicima na srce. Tko čita Sveto pismo, to je duhova hrana, hrana naše duše. Tko moli obiteljsku molitvu i na svetu misu, on čini ono što ga usrećuje, što će mu pomoći otvoriti vrata raja. To je bitno. To je ono što nam Bog, evo, što Bog od nas očekuje. A mi smo to dužni to učiniti. Dakle, Bog nam je iskazao svoju ljubav, mi bi trebali odgovoriti na tu ljubav. I tako onda možemo pretvarati svaki trenutak života u trenutak spasenja za sebe, za svoje braće i sestre. To je, mislim, ono bitno i onda će straha nestati. Jer strah ne donosi čovjeku ništa, nego samo dovodi u pitanje onu njegovu ljubav i vjernost Bogu. A naravno da ne možemo biti slobodni. Normalno ima strah onaj koji te čini, recimo, spremnim i strah mi da se što ne dogodi, da ne bude, ali ne panično strahovati, ne tjeskoba biti joj, pa sad će opet doći nešto. Nego ja savjetujem ljudima, kad te popadne strah, potišanost, to bi rekli danas depresija, onda moli, Oče naš, kad moliš pa dođe do riječi, neka bude Bože tvoja volja kako na nebu, tako i na zemlji. Neka bude sa ovom trenutku sa mnom tvoja volja. S ovim mojim strahom, sa mojom ljubavi i radošću. Rekli ste kako je bitno da otkrijemo i živimo volju Božju, pa kako onda znamo koje je to naše poslanje i da ta Božja volja nije naša volja? Dakle, u svakom slučaju treba moliti. Da čovjek otkrije ono što Bog s njim namjerava i planira. A volja Božja je ono vrhovno pravilo koje bi svatko trebao, svaki katolik imati pred očima. Volja Božja je naše spasenje, naše posvećenje. Volja Božja je da svaki trenutak života živimo kako Bog od nas traži. Tako možemo reći da je volja Božja, evo da znam da Bog postoji, da me voli, da ima sa mnom svoj plan i ja taj plan bi trebao ostvarivati. I Bog mi daje milost za to. Kad Isus sam kaže, kad su ga tražili, i rekao je, tko je moj brat, moja sestra i moja majka. Svaki onaj koji volju Božju traži, živi. Evo to ko je spreman, kaže, činite ono što Bog hoće, želi. Što je Bog namijenio svakom. I ta je njegov brat i majka. Nevjerojatno. Da kad je ona Gospođa rekla, isto blago tebi i majče koja te rodila i prsima koje si sisao mlijeko. Ali Isus rekao, još većma blago onima koji Božju riječ slušaju i žive. To je isto što koji Božju volju traže i žive. Jer riječ Božja i volja Božja, to je, možemo reći, jedno. To je to. Dakle, kad čovjek to otkrije i kad zna i kad svaki dan može reći, Bože, ne bude tvoja volja. Jedan mladić je svaki jutro kad ustane, kaže, pogledao bi na križ i rekao, Isuse, hvala ti za ovu noć koju sam evo proživio, živ sam ustao, ali ja te molim, pošalji me danas s onima kojima želiš i daj da se tvoja volja, Oca tvojeg nebeskog, vrši sam. Dakle, naša volja je, mi želimo biti sretni, radosni, želimo druge osjećivati, to je sve u redu. Ali kad kažemo, Bože, ne moja nego tvoja volja, onda još više možemo osjećivati druge, još više možemo biti bolji, još više možemo ljubiti, pomagati ljudima. Ali na kakav način neka budemo svjedoci za druge ljude? Ja, biti svjedok danas velika odgovornost. Danas se vjera prenosi zaista svjedočenjem. Evo ovo što se događa u Međugorju za vrijeme festivala mladih, slušamo potresno obraćanje, potresne promjene ljudi koji su bili daleko od Boga, koji su mislili da je u grijehu radost i sreća, ne. Grijehom se nikad ne može kupiti sreća, život i radost. I to nam evo pomaže da mi tako svjedočeći drugima
kako smo iskusili Božju ljubotu i ljubav, onda druge možemo oduševiti da se ne oduševe za Boga, da ne onda budu zajedno s nama svjedoci tamo gdje žive i rade. A to je najvažnije, živjeti poruku Božju, evanđelje, volju Božju, živjeti tamo gdje živimo i radimo. I kako je sa vjerom u vašem kraju, ovdje u Vitini, jer ste zadovoljni? Pa ima dosta vjernika ovdje, možda jedna trećina uopće ne dolazi u crkvu, a 1/3 je tako povremeno i to. Imamo oko blizu 3000 duša. Oko 700-800 ih dolazi redovito na misu. Možda ovdje i Međugorje ovako, umjesto ovdje u nas. Možda jedan dobar dio, ja ne znam, ne povjeri u crkvu koliko ja vidim. I to je zabrinjavajuće. Da neko u našem kraju može biti, a da mu sveta misa ništa ne znači. Valjda nisu odgoj primili, nešto se njima dogodilo, tek neka muka i nevolja i natjera da traže molitvu i da im onda skrene pozornost čovjek. Evo, da pođu na misu, jer je to za jednog katolika vjernika najizrazitiji način kako neko može svoju vjeru svjedočiti i priznati se vjernikom, baš idući na svetu misu. Dakle, pozvani smo biti svjedoci svi mi. To je Gospa kaže, da djeci pokažemo kako će naučiti misu svetu slaviti, biti na svetoj misi, a onda i mi isto tako da s tim svjedočanstvom rastemo i pomažući njima, sami postajemo sretni i apostoli smo tamo mira, ljubavi i sreće. Zanima me, je li možda znate koliko ste puta bili u Sloveniji, kako vam je bilo kod nas, osim toga što ste bili naš gost u Adargasu kad smo imali Marijin dan, to je bilo prije 7, ja mislim da točno 7 godina, jer tada je bio naš prvi Marijin dan koji smo započeli u Adargasu i tada ste nam bili gost. Pa ovako, mislim da sam 3 do 4 puta bio. Jer davno je to bilo što je bila iz Ljubljane Maja. Mislim da se jedno ono me zvala, tako. Pa moji su dojmovi da ste vi prvi prihvatili odmah iz Italijana u Međugorju. Jer sjećam kad je Maksimilijan još živ, dovodio vlakove hodočasnika iz Slovenije. On je bio jako, jako veliki pobornik, odnosno štovatelj Gospin. I vaš narod, onaj koji je pobožan, jako pobožan i dobar. A naravno, vjerojatno imaju oni kojima vjera ne igra nikakvu ulogu u životu, ali zato smo, mislim, pozvani da molimo, evo da nas što više bude i da što više se spasimo. Jer dobro je iznijeti uvijek onu zgodu kada razbojnik desne strane pita Isusa i govori mu, molim te, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. On mu kaže, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Još danas, ne bit ćeš jednom, nego danas ćeš samo biti u raju. Dakle, Bog je isjedao tako nadu svakomu koji želi, koji je u stanju reći, Bože, kajem se, oprosti mi, želim biti s tobom. Toliko je njegovo milosrđe, neće nikoga odbiti. Dakle, sa svoje strane učinimo sve da nam Bog bude sve u životu i da ne bude ništa teško iz ljubavi prema Bogu učiniti. I imam još jedno pitanje. Vi ste i pisac, pišete knjige u kojima možemo naći toliko nadahnuće, toliko različitih zgoda, toliko primjera, posebice sva izdanja primjeri potiču slavne. I još ste i aktivni dosta i na društvenim mrežama gdje možemo svaki dan pročitati neku poticajnu misao ili neki primjer i onda to nekako prenijeti na naš život. I odakle vam to nadahnuće i gdje imate toliko volje i toliko snage za tolika djela? Pa ja sam od ranih dana, kad sam bio u gimnaziji, skupljao primjere od duhovnih vježbi, kad bi pročitao kao nekoga čuo. Zabilježio sam to. Onda sam rekao, kad nešto slušam ili sam govorim, odnosno čitam, onda pomislim, pa ovo bi možda neko moglo koristiti. Stavit ću na papir i tako da. Do sad imam oko 20 knjiga izdan.
Još ima sad 2-3 u pripremi. U vrijeme ove korone, ove pošasti, ja volim reći, skoro 2 knjige sam bio dovršio. Dakle, potrebno je da ljudi imaju nešto napismeno. A ja, čitajući te primjere, 11 tomova imam primjera, sad je 12 je to. Tek sam na početku nekako, kao da sam sve iscrpio to, pa da više, kada primjera nema, inače život i donosi uvijek sasvim nove i tako. Dakle, to je meni poticaj da stvarno ljudi čujem, javljaju mi se, pitaju, govore. Stvarno, tvoja knjiga me obratila, recimo prva knjiga primjera. Nedavno dođe tu čovjek jedan i kaže, sti frapeta, da. Kaže, čitaj svoju knjigu primjer i privlače, ja se vratio. Toliki koji se nisu iskreno ispovjedali. Tajni grijehe, kad sam ja u knjizi na kraju stranice stavio nekoliko primjera, joj, kaže, frapete, to je moj slučaj, kad će doći, ja sam, može svakom svećeniku, svaki svećenik ima vlast. Ma ne, ja ću samo vama slaj, slobodni, ja sam i tako. Dakle, potrebno je koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju, da bi se ljudi obratili, da bi povjerovali i postali drugčiji. Hvala vam na svemu tome što radite, hvala vam na ovom razgovoru i možda da se nekad opet sretnemo i u Sloveniji. To bi nam bilo jako drago, ako ne, bar u Međugorju. Okay. Želimo vam puno blagoslova i neka vas i dalje vodi Božja ruka i nadahnjuje Duh Sveti. Hvala evo na pozivu i na ovom razgovoru isto. Stojimo na raspolaganju. Moramo pomagati drugima kako bi više bili braće i sestre, kako bi se što više ljudi spasili. Borimo se za svaku dušu i svaka duša je potrebna spasenja. Zato mi je žao što danas ima još uvijek, evo kao je Vatikan dopustio da se hodočasti, da je tu ipak mjesto molitve, obraćenja i promjene života. Još uvijek neki se zatežu i nemaju volje i želje. Priznati da je Bog tu nađel. Mi ništa drugo ne treba, samo da ljudi priznaju da se po plodovima pozna je li neka stvar dobra ili nije. Ako je ovdje toliko plodova i svega, i ja se pitam i čudim zašto to nekomu smeta. Oni koji pišu protiv Međugorja govore, ja bih samo pitao, navedite mi jedan primjer, koga ste ti svojim pisanjem i govorom protiv Međugorja obratili. Kome ste pomogli, rekao, ja sam promijenio svoj život, čitajući nešto što govori protiv Međugorja. Jedan je žurnalist iz Engleske napisao knjigu debelu skoro 10 cm. On je rekao, imam, kaže, 200 razloga da ne vjerujem da je Gospod tu. A ja sam odgovorio preko jednog svećenika, a ja imam 400 razloga, duplo više nego ti da je Gospod tu. Neka Bog blagoslovi sve koji će ovo slušati i neka im daruje mir, sreću, radost i blagoslov. Amen. Daruj nam mir.
ostani tu, Gospodine, ostani tu, Gospodine, i tvoj mir u nama dona la pace, dona la pace ai nostri cuori, oh Signore, dona la pace, dona la pace ai nostri cuori, oh Signore, resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi, e la pace regnerà. Slišali smo, da je pater Petar tudi pisatelj. V njegovih delih so zapisane številne modrosti in molitve. Ima tudi svojo osebno večerno molitev, ki se glasi tako. Častim te, Bog, in se ti zahvaljujem za vsa dobra dela, ki si jih danes namenil moji duši in telesu. Ali sem jih dobro uporabil? Ali sem tvoje zapovedi vestno izpolnjeval? Pomagaj mi s tvojo milostjo spoznati, kje sem danes grešil, in mi daj milost, da se bom za svoje grehe iskreno pokesal. Za tokratno nalogo vas vabimo, da se poskusimo vsak večer Bogu zahvaliti za dan, ki je za nami, premisliti, kako smo ga preživeli in se pokesati za vse, kar smo grešili. Priporočljivo je, da zmolimo tudi kratko molitev kesanja, preden se odpravimo k počitku. Če je kdo še ne pozna, jo zmolimo sedaj še skupaj. Moj Bog, žal mi je, da sem grešila in žalila tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšala, pomagaj mi svojo milostjo. Amen. Za zaključek pa bomo prebrali še eno molitev, ki jo je napisal pater Petar Ljubičič. V tvoje roke, Gospod, izročam svojo dušo in telo. Tebi priporočam svoje starše in prijatelje, vse v težavah in bolezni, vse v stiski in vse umirajoče. O Gospod, pridi milostno v to stanovanje in iz njega odstrani vse, kar bi bilo sovražnega. Naj v njem prebivajo tvoji sveti angeli in tvoj blagoslov naj bo vedno nad vsemi nami. Lahko noč in nasvidenje spet prihodnjič, 8. aprila. Z Bogom. Bog slavi.